Ya, nagkumota. Pag kormento tayo na kumasikola, harus disiplin, rapi. Ay, kasi kaman eh. Masikola lagi yan. Masikola itu begini. Kita ko to. Yang biasa kurang pucuk bos malam. Mari, berbelok kan? Mana? Mantap kok. Siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu na puro mampucuk ke pasar malam tuh. Ya, kenapa? Ano tawag dito? Oh, yay, balu, balik ke pasar malam. Ito, ay na yan. Ya puluh. Nah, nih, ngapa dah gilandir kan mak kedako? Para pabalu balik ke pasar malam ni. Di nama Cina-Cina ka pong lampa paru-paru na. Kusala din check ko na sembaran na bilang eh. Balisi ka pang buhok yan. Dito ka, balisin ang buhok yan. Baju putih ya. Baju putih ito ya. Ota aja nih. Ini sama gambo ko. Dito na silang buhok. Ota aja nih. Oh lihat ko. Balaw. Man, dito na. Ang baru pinagatin niya eh. Ready. Wah, balaw. Wala ka maling buhok ba? Dito ko. Pala Cinambo na na. Oh, manas saya tidak dapat ko Cinambo. Bisa salah ko Cinambo no. Manas saya. Pala Cinambo. Kaya macam itu. Tapi salah ko. Ay, sapi na tao eh. Napakaya, may kunray, nabangkabangkan sa po. Matukong ka sa sapi ko eh. Oo na. Artos ito ni Gaya sa kapatigan. Ito. Ito na ito pala yung mo na. Kaya na dyan. Kumagi ko. Diba? Okay. Hey! Sorry, pasok! Hey, kaya boy. Iya ko ka? Iya. Ako din isikal. Patutoy na nanay ay. Check di ka labo. Aga. Labag dalo. Aga ko. De ambo. Ikaw din re. Anak-anak ko re. Lo ka na chala. Re, wapis sa kumbo na pa. Tulog to kay mbo na ko biasa. Wow! Aga. Tolo na. Cha. Di ka pa naisag ka to? Iya deh, kapan nih rom bapak tuh baru-baru. Apa den rewita? Ngaco ka pagkartos eh. Jadi lo niya lagi ay. Hindi ko malaka bangkuko. Tega. Kasi nagumbang eh. Purawasan tuwan niya. Patutoy bawang. Di ka pa naisangiya sa nambo na yartos kay kampong. Hey! Ginuro nang gutay ay. Sudi magkita eh. Ang lagi ay. Rasa gay. Tapahi. Makan. Yan boy. Tayo sangita ay. Makan rin mo kaya. Dahil tayo sa niya eh. Amuro na. Peninggalan na dyan sa Majapahit yan. Biri ng bono. Yung loromay. Oh! Yan. Ba, saka. Bo! Ingat din apa? Mana ko? Ano? Ano ko ito lang eh. Ha, patutoy yan. Mana ko? Ano bo? Buka din na anak kromay. Lilo ka na siya guru. Iya na anak. Ya singi ka na ero. Bo na gito lo ko man. Sige. Boy. Yung nga ito na anak ero. Paano to sa din ka tamasag na sa ngayon ako kampung eh? Ito ka pa nice ka to. Iya bo. Di ka pa na isikiro. Apa bo na tugi na tulog ko kampung eh. Nangyari to. Lo kumala ko pagkukuro ko sa balay. Iya. Puro tuwa sa tuwa din rito.
Iya. Ya, gina ko to tema ko. Hati ko. Dapat naisip ka ero tao ero. Gangan ero. Kimbo bagut eh. Wah, age lo ka to do ka pa yai. Bitang ko andron na karon. Hati ko. Itu yun na. Main. Yan yun na. Lumay din rin boy. Main boy. Gimana? Bu, aku nih boy. Ay, ayo. Dino. Gimana ko? Angin ako eh. Manontong. Ikaw agad nalak ko eh. Nonton? Ba't udah menonton to? Sila nih pwede. Sige na doon ko yun. Buwan na Artus. Buwan na ipa niyo ako. Tenaga, Muhammad Tang ya? Tinggal kau tu sapu. Iya ko itu. Wah, masa dia mengerangi ka sapu. Ya tu biasa iborongi na nangka ko balik ka eh. Ay, mengerangi. Iya karo. Muhammad ko eh. Sugi no nakapan na malupai ka. Itu tulis do kaki si Jagru kelili kisah pabali. Iko ka to ba? Iya. Wow. Wah, wis sekolah. Pasok ko iga. Boleh tiga gitu sapu na napakita. Tangan na seding. Bede. Karena apa itu tahu? Ay. Boleh kampun na to eh sapo sapa ano kasi alalang atong. Na matuwa ni jadi di sumaniki kampung ipa. Diga para kay kurmen. Kami tong yue sapu ko ki kampo tamon. Daripada ko kampo na lagi di. Yan na alis ko apa. Yan di rumah i kampung na temate. Diga mi dei taki. Iya. Late kati bangku tuh. Oh kawasa bangku kurmen undu na tay. Oh, satu ni kilo ketiga tuh. Ya itu si logo berarti di bangku tuh. Oh deh. Darakku, ngabelo. Ya ada ngaropong ni, napurutan ng nyarle. Apa tuh ya ini? Oh kundu na tay bangku. Lo kabar di? Bah, Bah. oke. Eh, Saudara.